baphila ngawe ufuna ukubona amandebele phumelela khulukhulu ekorweni yozokusithabisa ekule Idwe content creation ikuvelela nini nikuvelela njani? Into ye content creation ne nangikhuluma iqiniso akusino engahlala phasi namkha ngaplan ukuthi ngiyayenza I want to start doing content nase ngiba honest ukuthi mina ngangena ku TikTok ngikhumbula kuhle iminyaka emithathu edluleko embili yangathi embili akusikade Facebook yona ke bengivele nginayo kodwa na igameli ngalakha nge hustling ngoba ngimuntu ke wathengisa amacanda ngenza amahabli so okay sikazi ukuthi ke kuno pretty nduli hustler so bese already ku social media senginegama ke manje nasekufika into zabo content ezi kufika la nami nande ngifikela khona yinto engcondweni ngithi akenzi 30 phone ngifothe ngenza video angibona ukuthi okay abantu bayayithanda so mari ngingathi ukuthi automatically ngibe yi-content creator mina bengathi ngiba yi-content creator by default kuzenzakalele by default then wakhosa ukuthi ke so sengizama ukuba consistent ngoba abantu abake ubatshengisile into engathi bayayithanda so kose unanduvela ke then that's why today sengiyi-content creator manje ubudisi ohlangabezana nabo nowenza i-content ngingibuphi cause ngasikhathi ungathi uyayenza uthole iqondana nomunye umuntu udila njani nakho lokho khulukhulu mina ngizokuberekisa igameli ngi-controversial angazi nethi ngesikhethu ngithi nori mhlambe abantu abaningi angizwisisakali mina nangikhulumako angazi uthola ukuthi mhlambe nginomlayezo thizeni engifuna ukuwudlulisa omunye umuntu awuzwe ngendlela yakhe awulalele ngendlela yakhe bese kuba ngathi mhlawumnye mina bengenza ivideo leyo ukukohola namkha ukhwatha ndawana thizeni ebantwini nabo uthola mina ngizenzela i-content namkha ngikhuluma ekusengcondweni nami indlela engalisa ngayo amacanda kwaba ukuthi sekuyachisa senibona amatamatsoso nangijikela ngathi abangazi ukuthi angeke ngilise ngathi habli thank you wangena ku business yamahala okay i-business growth ngi-understand njani mina i-business growth akusukuthi ngithengisa amaswiti ayi-10 namhlanje ngenza imali eningi mara ukuthi namhlanje nawustoke 10 kusasa ukhona ukustoka 20 kusasa ukhona ukustoka 20 i-business is sustain and godu indlondlobale uyanganisela uyazi ukuthoma i-business kuvulana ingcondo man yazi ukuthoma uthengisa amaswiti ingcondo liyavuleka uyabona ukuthi no ngingafaka amazimba ngingafaka amavet ngingafaka you exercise your entrepreneurial muscle bewuyahlakanipha nokho uyanganisela then amahabli angena njalo ukuthi okay amacanda azongithengela amahabli mtangenze lokhunya njalo angikwazi ukuqala into eyi-1 ngoba into enye nenye nesikhathi sayo and also niyazi ke ihwebo liya fluctuate amacanda najamileko njalo dani ke ngangena ehablini ngangena njalo ke ehablini and ehablini ingajajani bafethu we listen, we don't judge ngafuna ukuthi in life if you want to make it you have to get out of your comfort zone leyo ukuthi ufuna ukuhlala wenza into oyithandako la ukhululeke khona la you won't do it that's why namhlanje kunabantu abamadokotere mara nawuthi uyambuza akutshela ukuthi mina bengifuna ukuba i-pilot we go for stability into enama-opportunities so ngingafunda lokho ukuthi pretty ungathoma somewhere ungathoma ngalo ungayifuniko for example nangifuna ukuthengisa ama-weave angi-afford ungastoka amakhabitshi makhabitshi la usave tot boyokhona ukuthenga ama-weave ngoba into bengisakhuluma ngayo tabone ukuthi in business wathanda ukuthi kube nama-investors yokufuna ukuthoma le phezulu uzokuba nenkinga nase uvuna zabe bakhongozele ngobuningi allow yourself to start small and imaths basifundisa ukuthi use what you have to get what you don't have and in that process you must be patient with yourself Kwande Mzansi ibizo lami nginguthando Mahlangu indebele lihlakaniphileko nelifundileko bakwethu namhlanje ngikhamba noNqobile Masuku Yeche Mzansi lami ibizo nginqobile ngokaMasuku uhlala eTofantein D eManaleni umntazana othengisa ku R573 neSouth Africa leyo ke nje ngibambe so
ayindawo wo Bakwethu ningakhohlwa sigadangisa eGood Life Studios. Estudio sentwana iGrootman elfocus elbereke emhathweni ikwekwezi FM kukhanya ba That's right, Ruben ngifikele. Ndi yekhozi le. Sathatha salineka. Yes. Bakwethu nawufuna imininingwana ezeleko nasi ngaphasapha, nawufuna ukuza lapha uzokufana nathi, nawufuna ukuza nathi lapha uzokuhlala njengathi nje, nawufuna ukufunyana i-interview, nawufuna ukubhuka, nawufuna ukugadangisa ama-voice over, sikhona e-studio se-FM ngale, ngapha kula sihlezi khona, usibona khona kwa-podcast. Yebo, yes. As umuntu esikhamba naye namhlanje lotando uyangihlekisa. Kunenye ivida yenzileko. Ngazi basho bekune-event ephaphama yama-what le uthi you are single and mingle ntontoni. Iye. Nje benza ivideo Feder. Batsho bekacula ne. Bese kuba nomntwana ofakaza basho ufakazani wena. Ufakazani ulayekile nomakho abakam. Bathini? Ulayekile nomakho abakamkhethe phaphama. Babakhethile abanye waphuma abakamkhethe. Uyaphapha lo angezi nemasokaneni ekhaya. Bakwethu namhlanje sikhamba nobuhle, sikhamba noPretty Nduli, sikhamba nomlingisi, sikhamba ne-content creator, sikhamba ne-influencer. Nane? Yini sichile engathi event organizer if I'm yes. not mistaken. Yes, a host abo mingle and single. Pretty Locha, Akwande kunjani? ngihlile ngabuza nini? Awasithokoze. Ngifuna sithome phasi. Ngifuna sithome la ithoma khona. Ubelethelwe kuphi? Ubelethwa ngubani? Nobani? Yazi yokukhula le ezinomuntu ofuna ungibetha ngesifulo yazi ukuthi ungitholaphi. Ngibelethelwe kwaMhlanga. Yeah. Ngakhulela kwaMhlanga. Yeah. And guess what? Yes. Ngisahlala kwaMhlanga. Oh. Yeah. So ingakho ngithi umuntu owazi ofuna ongifunako uyazibona yonke yaphi. Umuntu ohlala naye yena uhlala. Ngihlala naye kuphi? Ohlala. Ngisafuna ukuza uhlala naye kuphi? Orkan noma ngiyahlala kuphi? Wo, ufuna ukuthi Umuntu ohlekisana naye. Uyahlekisana. Sihlekani? Hleki impilo, hleki life. In general. Isivalo sakho somqomo ke. Le izongibetha ngoba ngiba honest ne. Yeah. 50% usibari naye. 50%. 50%. Then i-50% enye le Usatrial. Amen. Jesa. Okay. So ukhulele phi, ufunde phi? Khuliswe ngubani? Ngikhuliswe ngumama nobaba. Yes. Ngithokoza uzimo totna namhlanje ngisahlala nabo. Yes. Ubabili njalo. Ngibelethelwe khona kwaMhlanga, ngenza imfundo zami zamabanga phasi khona kwaMhlanga, bengenza nemfundo zamabanga phezulu khona kwaMhlanga. Yes. Ngakho ngithi totna namhlanje ngiphutsha amahwebo ngiyazama nje ngikwamhlanga. Yes. So impilo yami isese kwaMhlanga. Ngihlala noma nobaba. So now into yokulingisa le ikufikela nini? Ithomaphi? Yeah. Nangikhuluma iqiniso ngisesemncane ngoba nesikolweni vele ngisenza amabanga aphasi. Yes. Bengithanda ngesikhathi ungimimika bengihuka nangibona umuntu mhlawumnye akhuluma njani ngingemva kwakhe ngoku manje angikhoni ukuthi ngikhumbule ukuthi ngithome ngoba ngisuka nayo kude solo mina ngaba khona ngaba nguPretty Nduli. Yeah. Sengiyalingisa nje akuthi I'm natural because it's what I do almost every day. Ngiyakubona mntwana. So ngimapha ama production obe involved now because I know ukuthi uberekile no Themba. Themba Nduli. Yeah, Themba Nduli. Imbalenhle production. Yes. Okay. Ngalinga ne-PA production. Jesa. Nevama. Okay. Yeah. Yeah. Yawa okwanje production ekhe
ngazama nawo ukusebenzisana nawo. Okay, so i-modeling le wakhe wayenza namkhana njani because mina ngikwazi from enthombeni. Khoba nginobuhle. Mina Because yazi ngibuza ngoba inthombe kade azichuta ezibonakala ku Facebook. Yes. Ngilezi ezikhombisa ukuthi umuntu lo unekareko nangakileli hlango. Wow. Because mina before ngikubona mina ngikwazi through usikhumba yazi. oh Yes. Sikhumba la masango. yeah ndibuf. Okay. Izawashiphunde libovu. Hayi bo. Mandebele thini. Okay. Yeah, Okay. I understand. Yeah. Ngathi you want to tell us more nge-modeling. Okay. Yes. Ngithi Orhan Maskin. I-modeling to be honest zange Azakhobele kareko kuyona. yeah ngizokuba honest. Yeah. Mara mhlawumnye ngeke ihlale ngenye indlela. I-confidence yami khambi hlayele. Yeah. Nginokuzikhutha. Yeah, ke ngiqale sipilini ngibona kwangathi umzimba wami lo man anginando efunekako. So i-modeling Babe. Ayifana. mara ngiqinisile ngiyazikhutha ngasikhathi. So i-modeling songifuna ngijime chinge ngidla amablara ngengikho. So modeling ifuna umuntu ongathi Ikhona yabo situfuza nana. ngiya i-fashion tonton. Hayi yona namanje sengikhuluma iqiniso azange ke. Urehe ngibe kulingise na. nekareko. Yeah, Usifuna lapho. sifuna lapho. Na nje musungalingisa singazi ukuthi uyalingisa. Uyi, mara khan. Hayi asizenzeni. Asiyiphakele ngizokulingisa ekucineni. Okay. So bona ngawo. So idwe content creation ikuvelela nini nikuvelela njani? Into ye content creation nangikhuluma iqiniso akusino engahlala phasi namkha ngaplan ukuthi ngiyayenza. I want to start doing content. Nase ngiba honest. Ukuthi mina ngangena ku TikTok ngikhumbula kuhle iminyaka emithathu edluleko. Yo. Embili ngathi embili akusikade. Facebook yona ke bengivele nginayo. Kodwa na igamel ngalakha nge hustling. Ngoba ngimuntu ke wathengisa amaqanda, ngenza amahabli. So okay sikazi ukuthi ke kuno pretty nduli hustler so. Bese already ku social media senginegama ke. Yes. Manje nasekufika into zabo content ezi kufika la nami nande ngifikela khona yinto engcondweni ngithi akenzi thatha ifone ngifote ngenza video. Angibona ukuthi okay abantu bayayithanda. So mari ngingathi ukuthi automatically ngibe yi-content creator. Mina bengathi ngiba yi-content creator. By default kuzenzakalele by default. Then wakosa ukuthi ke sokuse ngizama ukuba consistent ngoba abantu abake ubatshengisile into engathi bayayithanda. Sokuse unandi uvela ke then that's why today sengiyi-content creator. Mina bafana azange ngithi content creator. But I love it. Manje ubudisi ohlangabezana nabo nowenza i-content ngingibuphi because ngasikhathi ungathi uyayenza uthole iqondana nomunye umuntu. Udila njani nakho lokho? Khulukhulu mina ngizokubrexit kamel ngi-controversial ngazi nethi ngesikhethu ngithi nori mhlambe abantu abanenga angizwisisakali mina nangikhulumako angazi. Uthola ukuthi mhlambe nginomlayezo thizeni engifuna ukudlulisa. Omunye umuntu awuzwe ngendlela yakhe awulalele ngendlela yakhe bese kuba ngathi mhlawumnye mina bengenza ivideo leyo ukukohola namkha ukhwatha ndawana thizeni ebantwini nabo. Uthola mina ngizenzela i-content namkha ngikhuluma eksengcondweni nami bese ukutrekiwa man kumnani ngoba bekuyangibhadela. Ona baphele bakutreke ke. Ngibene ngingumeta baby nje ngichumata. Yes. Engathi ngabarapela ukuthi man ke na njengiyanirapela ne on a serious note. Ke nande bangaba yangitreka vele ngoba i-algorithm bese ngiyahola njalo. Unfortunately esikhathini sanje you trend more views kholiani. Na isafana lokha. Yeah, isafana bathi bochika manje ubudise engihlangabezene nabo ngilobo ukuthi
nginokungazwisisakali or mhlawumbe ngimi angikhona ukubeka amagama ami kuhle or nginento lokuthi nangikhuluma nawe ngibona ukuthi ungizwisisa msinya ngicabanga ukuthi wonke umuntu ungizwisisa msinya nangikhuluma kanti umbukeli obukeli content ami ongilandelako kose nginande ngibreak down ngichaza ukuthi hayi ngichaza ukuthi anginamuntu engikhuluma naye nedi ngiyazikhulumela sorry Cinderella eva ngoku basho sorry Cinderella ngisho kuhambe kwanabo Cinderella here and there mara navane ngenza content vane ngingalwi nomuntu vane ngizikhulumela mina kusehlizweni ngikhuluma iqiniso lami akubi nomuntu engithi mhlawumbe ngilwa naye yazi kunenye owayenzako nethi sengikhohlwe mara more bokhuluma ngabo baba ukuthi abakhulumi like bafela ngaphakathi bohloseni bofuna kwenzakaleni lapho angithomelane into engayibona ukuthi namhlanje nasikhuluma ngabantu bembaji sithi men sigijimela ukucabanga ama-boyfriend wethu nabo-baby daddy abasichiyako mina nginento leyo ukuthi we have boy kids abazokukhula kusasa babe madoda and mina I have brothers you understand so nangithi for example because besikhuluma nge-GBV mina-ke bengingazi ukuthi sebayidefine ngenye indlela into ye-GBV le because I think into yakubanga irarano bekuyi-term GBV yabo so bengingazi mina ukuthi nowadays sekuthiwa men don't experience GBV you understand mina ngigcine i-GBV i-gender based violence yabo so nangizokuhosta le event bengikhalima ukuhlukumezana bantu bengubo nebembaji so ngale event bengihlose net ukukhalima ukuthi it's wrong be it uyenza umuntu wengubo umuntu wembaji akusinto erehe bathola ukuthi mhlawumbe isikhathi engiyenze ngaso ngoba bekuqeda ukuba nesikemekeme la ngisebenza khona ePhaphama abantu bacabanga ukuthi ngiyenzela ukucolisela the actual incident kanti mina bengikhalima ukuhlukumezana nje ukuthi ngabona ukuthi and nabantu bembaji bayahlukunyezwa uyangizwisisa so mhlambe kwakhosa ukuthi mhlambe nabangicorrectako kubathi men don't experience GBV esikhathini sanje sithi mina bengazi you understand and like I say angazi ukuthi that's how it is but the way kwenzeka ngakhona kwabonakala ngathi kuthiwa vele ukuthi amadoda don't experience yabona so I guess ikinga kube yi-term but mina bengenzelelani ukuthi sindlale for abantwana bethu laba babesana baseza because kusasa ngingaba ngumama labesana umntwana mahlukunyezo ngiyokuthi i-abuse iphike leyo ngiyomlwela njani ngizonda amadoda ngiyomlwela njani ngithi amadoda mhlambe arehe kamara ahlukunyeza uzabe umntwana nami loyo namkha kuhlukunyeza ubhutami nongisekela njani amadoda and another thing eshazi even angazi ngiya because azange ngakhuluma ngayo ne ngiba nje ngibe platform ukuthi ngizichaze the way kwenza ngakhona kwavela iside lamphela you understand what happened actually kwenzeka ngithome ukuthi kwenzakalani kuze into yenzeke emsebenzini nami i-customer lethu lo muntu wembaji la hlukumeza umuntu wengubo uyangunderstand khona ngathi wamenhandila uyangunderstand and which is wrong obvious manje kwabona na uthelalela bathi ke wayenza kaTom then mina ngathi okay njengomuntu wengubo kusasa ngenzeka kube ngimi kusasa ngenzeka kube nguye ingenzeka vice versa umfazi abethi indoda so into engizoyenza ukuthi nangiyohosta i-GBV awareness assembly ngizokuzama ukuthi ngibe ngingaqali esayidini eliwani ngoba sinabo baba abangahlukumeziko abasisekelako aba-against ukuhlukunyezwa kwabomama so angikwazi ukuvalela bobaba endaweni eyodwa ngithi okay amadoda nje bayafana bonke so yaba so ngathi okay not to ukuthi ngicolise mara ukuthi ngikhuza ukuthi nakusasa ingasenzeka into efana naleya ukukhombisa ukuthi i-facility nayo ayijameli into efana naleya and bekune we were within 16 days of activism we understand ngayihosta ke event ekuthomeni ngazama ukubhuka uDumisani the motivational speaker Dimensity yes ngimbawile nakhona ngacaca ukuthi ngibawa
na uzokhuluma kube kwanga uzoqolisela bobaba because this is very sensitive abomma bakwatile abomma bahlukumezekile because bekune movement le people what, yes. azange ngikhona ukumthola ngathola uDuduzile the poet Okay. uDuduzile nakafika ePhaphama wakhulumela iside labafazi kuphela Oh. azange athi asilise ukuhlukumezana wathi madoda lisana ukuhlukumeza abantu bengubo manje enokwathi ukuthi vele nami abaphathi bami mina kuhle to be honest nebengifuna vele bengabafazi bengifuna nama female DJ kuphela yabo Yes, yes. manje umphathi wami wathi yi-GBV mixa ufake nabo DJ bamadoda into le ibe ngapha nangapha ingabi ngiyabafazi kuphela so uyabona ukuthi manje somehow ngikatelelekile ukuthi ngilandele umthetho lokuthi into le nangiyoyenza kuthi ukuthi kubalance Yeah. manje uDuduzile nakaceda ukukhuluma njalo njenge speaker ngabona ukuthi umphathi wami wangicala ngakhumbula ukuthi uDuduzile zanga khulume ngabo baba ende ngitsheliwe ukuthi yabo Rebalance. bengathi vele ngiyakhuluma like into enye vani ngikwatisa ukuthi vele ngingathi mina ngiyakhuluma Okay. ukuyivala ke ngathi madoda akhulumani ngoba angazi ukuthi ngiqiniseka kangangani mara ngibone ngasuthi amanye amadoda ahlukumeza abantu bengubo madoda ahlukumezekileko nawo bagadangela indwezi kwabona into ukuthi navane bakutshela ukuthi nani bazali nibe zimbonelo ezihle ebantwaneni ngoba into abayibona ngikhaya bazoyenza bazoyiphila bayenze kwabanye uyanderstand so ukuze ngitsho ngithi emadoda nani ke nikhulumeni ngoba niyasihlukumeza nikhiphela izinto zethu kithi thina Yes. sifela izinto esingazaziko Yeah. wahlukumezeka la wahlukumezeka khona mhlawumbe umncane ofu awukhulumi ngoba nithi men don't cry bese sozongihlukumeza mina engingakwenzi next so umuntu akazilungise yena mina kuhle benelo ukuthi asizilungiseni madoda nangabe uyahlukumezeka unekinga khuluma so that kusasa ungazoyikhiphela into zakho ebantwini aba innocent uyanderstand bese ngaloko lokho sengivala vele bengizitshela ukuthi mina ngithi bafazi asindlaleleni nabantwana bethu laba ababesana basizaka basesebancane sibafundise basesebancane ukuthi nabo baba abantu nangaba bakaphatheki kuhle ngoba nabo sebaya the grape word sebaya bahlukumeza ngendlela leya uyanderstand so bakhulume bangakhuli nento le ukuthi bathi indoda ayikhali umntwana ukhula bitter ukhula hlukumeza abanye abantwana esikoleni ubhuli abantwana uphatha imikhwa kanti uthola ukuthi inkinga ingaphakathi isekhaya mina bengikhulumela lokho hayi ama baby daddy angasupport or ama boyfriend asihethileko angingabacali-ke labo vele understand nedi nabo bhuti bamaba So wena wayikhuluma on the day or on a video? ngayikhuluma on the day kwayenziwa ivideo Oh, ivideo le bakuchuda ulapho. yeah and angibasoli abangikwatelako ne trust you me angibasoli abangikwatelako ababona ngathi ngisesayidini ngisehlangothini lamadoda no ngoba ivideo iphathi kaDuduzile yabefazi ngabhalelwa kuyiposta ngoba iTikTok yathi the content is not original manje bengifuna ukwaposta woyi-2 ukuthi kubalance njalo ngoba uDuduzile wakhulumela abantu bengubo kuphela mina ngathatha the other part manje iTikTok nayala ivideo kaDuduzile azange ngisachecka neFacebook ke ukuthi nakhona ngingayiposta ke kaDuduzile so that abantu bakhona ukubona ukuthi i-event le was ngapha nangapha hayi ngamadoda kuphela ngimuntu wengubo angeke ngijame namadoda throughout yes. Wathini Brit? sengasho njalo ngathi mina amadoda nawo ayahlukunyezwa amadoda kufuze akhulume yeah the video was just about that ukuthi ngithi mina khulumani ngoba we know ukuthi niyahlukunyezwa vele mara ngoba mhlawumbe nanithi ema-police station bayanihleka nanithi nikhuluma nodani madoda maybe your friends babona ngathi you are less of a man so that's why nivalela izinto ezingakini zinilimaza ninodwa bese abanye bagcina sebabazinilwane kithi mara kuhle hayi angibasola bangibreakako shem ngoba ivideo kaDuduzile azange ngiyiposte ngayiposta sekumuve and ukhumbule nami ngiyakhuluma ngimentionela ukuthi umphathi wami nguye naye othe ngibawa uyibalansise yeah ngiyakhumbula angifuna ukukhuluma manga mhlambe kube zanga ngitshela mina vele beyokuba ngabafazi ngoba vele bengikwatile given isehlakalo lesa esiqedwe kwenzeka ukuthi umuntu azokuhlukumeza umuntu wengubo
in a public space kunabantu kunamadoda lapho kutsho ukuthi umuntu uhlala kwenza kumlungela ngoba isibindi sokuthi wenza into enje hlangana nabantu kunala ujime khona ukuthi nabantu awusabasabi kutsho ukuthi utrainile manje kube bengingakatshelwa angifuna ukukhuluma manga mina vele bengiyokuthi women mara ke kodwa ke nabaceda ukungitshela ukuthi ibalance ngathi ish ene vele yazi sizokuba bonosibusiso usibusiso umntwana nami emdazi ukuthi nakangahlukunyezwa ayokulilela kuma mina bengiqale njalo. So now before wenza umbereko wenza nje uthome nge-acting ngiyiphi uthome ngayo? Mina ngenza alles ngesikhathi esi-1. Okay, so there was a time la uthengisa khona amaqanda. Okay. And then I think bawathengisa e-4-way Kamhlanga. e-Crossing Years. Serious? Yeah. Yes. Oh. Ngiyakhumbula Uyakhumbula ne? Cheers. ngathoma ukuduma ku-Twitter kusisinendebele Twitter Ngiyakhumbula. ngingubabes wamaqanda yazi social media ngafunda one thing ngayo ne Yes. ukuthi it can build you, it can break you. Kufuze uyisebenzise ngendlela erehe wazi ukuthi uyisebenziselani and lese sengiyayelelisa wonke umuntu one-business berekisa i-social media ukuzithengisa ngoba nawuthoma ihwebo ungacala abomakhelwane bakho namkha bomzala ukuthi bazokusekela abantu abasekela ibhizinisi kanengi babantu ongabaziko bakudm ku-Facebook ku-inbox beze bazokusekela so nangabe unebhizinisi lisuposta ungawucalele sibona imveli posta ibhizinisi posta into zithengisa kwezi so ngathengisa amaqanda eCrossini bekunomngane wami uCheese Busy namazi uCheese Busy my boy uCheese Busy athengisa iacha eCrossini. Oh yes, ngiyakhumbula yeah. Mara nginoparanyana vele natural level ngoku. Yeah, Dave. Manje nangihlele eCrossini apha ngiyabona ukuthi diamond I belong here and ngabona ukuthi imali istrata sinemali. Strata. Yabona imali enza kancane le. Ngiyakutshela ngayithatha kancane. Ngikhuluma ranza ngicela. Khuluma sifuna lo. COVID. I think inspiration nokuthi ngiyathoma after COVID. Besesikolweni. Ngise college. Mama wami couldn't afford ukuthi ngevarsity ngayi college because college kune NSFAS ne uzokhona noma ngathola ibhazari uzokhona. Okay ngenza college. Nase ngiyenza i-N6. Zingikapa nje nasi ne COVID. 1+1 kuvaliwe esikolweni kuvaliwe emsebenzini emabhizinisi akusebenzeki nani ngula ingqondo yami yavuleka khona ngabona ukuthi kuhle na umuntu kufuza ube nento yakho ngoba nokatani 9 to 5 wa retrench ukuthi uyasebenza una 9 to 5 ikusasa laziwa ungawuluza umsebenzi so into ongayenza ukuthi that's why ngithi na umfazi iyafuneka i-side hustle iyafuneka into engeyakho you have to be your own boss at some point. Yes. So ngabona ukuthi okay and nakhona na uthoma ibusiness awumane uthoma ibusiness uyaqala ukuthi yini efunekako yini engathengisa every day ezokufaka imali every day nanoma ngasima 10,000 mara netsengeni iranta every day ngasitase amaqanda okay hayi amaqanda vele athengwe every day hayi amabhosa vele yazothenga amaqanda abanye bathenga amabhandle ngithi thank you net khona lapho. Yes. Niyazaza ngithi towards December nasenibona igrocery siklama amabhinza ayi12 noma -9 sathengi we sekuyachisa ke nje kokose indlela engalisa ngayo amaqanda kwaba ukuthi sekuyachisa senibona amatamatsoso nangijikela ngathi abangazi kuhla ngeke ngilise ngathi happily thank you wangena ku business yamahala. Okay i-business growth ngi-understand njani mina i-business growth akusikuthi ngithengisa amaswiti ayi-10 namhlanje ngenza imali eningi mara ukuthi namhlanje nawuthengisa nawustoke 10 kusasa ukhona ukustoka 20 kusasa ukhona ukustoka 20 i-business is sustain and godu indlondlobale uyanganise uyazi ukuthoma i-business kuvulana ingqondo man yazi uthoma uthengisa amaswiti ingqondo liyavuleka uyabona ukuthi no ngingafaka amazimba ngingafaka ama-veg ngingafaka you exercise your entrepreneurial muscle be uyahlakanipha no uyanganise then amahabli angena njalo ukuthi okay amaqanda azongithengela amahabli mntangenze lokhunya njalo angikwazi ukuqala into eyi-1 ngoba into enye nenye nesikhathi sayo and also niyazi ke ihwebo liya fluctuate amaqanda najamileko ungakhamba uhabli njalo
Dani-ke ngangena eHablini, ngangena njalo-ke eHablini. And eHablini, ingajajani bafethu. We listen, we don't judge. Ngafuna ukuthi in life if you want to make it, you have to get out of your comfort zone. Leyo ukuthi ufuna ukuhlala wenza into oyithandako la ukhululeke khona la you won't do it. That's why namhlanje kunabantu abamadokotela mara nawuthi uyambuza akutshela ukuthi mina bengifuna ukuba i-pilot. Exactly. We go for stability into enama opportunities. That's why esikoleni ngenza civil engineering. Mara nje sengifuna ukungena okhunye, ngifuna ukuyela esikoleni kayizwa more than anything zimangisiza. So ngingafunda lokho ukuthi pretty ungathoma somewhere. Ungathoma ngalo ungayifuniko. For example, nangifuna ukuthengisa ama-weave afford, ungastock ama cabbage. Cabbage la usave, tot boy ukhona ukuthenga ama-weave ngoba into bengisakhuluma ngayo tabone ukuthi in business wathanda ukuthi kube nama investors yokufuna ukuthoma le phezulu uzokuba nenkinga. Nase uvuna zabe bakhongozela ngobunengi. Allow yourself to start small, ne? And in maths basifundisa ukuthi use what you have to get what you don't have. Yeah. And in that process you must be patient with yourself. So ngino yangifundisa, and then that's why namhlanje noma ngingakafiki la ngifuna ukufika khona, I can confidentially say ngine backbone. Yes. Yes, so wena Yeah. Mara yeah, so ufunda into eziningi man. Net wena wathoma into engathi ivula ingcondo. In that process uyakhula. Plus angithi as a business it's not for the weak. Uyaqina, inandiwa because ufunda ukuvisa. And also ukustart small kungichazelana. Angizwani nama ready made. Ngimuna uthanda ukuthoma pass because ngithanda ukuzi-challenge kwamina and see how far I can go. Ngiyi-one. Ngithoma into yami ezokuthi pretty ndule. Hayi ngithome nawe, no, I understand. Yes. And then also ukuthoma pass kukufundisa ukuthi nanoma ingawa i-business uyazi ukuthi uyokuvuka kanjani. Unlike i-business oyithengileko that is there, it's ready made. Yawa la uyoyivusa njani ukwazela phona ukuthoma business ngoba ukwazi ukuthoma pass. Angithi wena ufuna into already ejamileko. So uyokubona wenzeni ngoba ukuthi ukuzidwilisa i-business leyo uyokuthola enye ready made uzokhona. So you need to know ukuthi nasipass sikhuphuka kanjani. Nasibileko sivuka kanjani. Njalo. So ukuthoma pass you learn. Wathoma ngamalini pretty ngoba intori eziningi sathoma la kubo 350 250 ukuthoma amahwebo wena wathoma ngamalini 750 yeah 750 rand amaqanda bundle la 6. Then i-challenge wahlangabezana nayo nokuthengisa endleleni bekuyini? Endleleni uthengisa endleleni nakho man eshabantu bekhaya ngazi kuba ngathi costume bathi ikhiwo from overall ngoba abamhlanyana kuba ngathi udayiso khulu. So ngabona ukuthi no man, as much as endleleni kunemali I necessarily akuthi kosele ngihlale ngila ngithepilo ngoba njengoba uthi ukuthi indlela bengibatha ngayo ngithandela impahla ngibathela umzimba wami ngeke ngizobe ngibathi crop top manje wa crop top waba sendleleni abona okhunye kuba kuba yeah. So challenge number 1 vele ngathi into yangilisisa ngile kubonakala ngathi uphutha thina sibathenga amaqanda bangathenga amaqanda. Yeah, mara angisho batsho indlela ozipresenta ngayo ebantwini, you must sell yourself first before you sell the product. Ezinkingi bekuphi mina phela ukhumule ngingakanduli nekandle ikhona. Okay. Ngokungancenga mara nginendolo ukuthi ningangizwa kumbi ne ngiyangithanda guys mara yabona ucustomer is always right. Hayi ulwethi. Abantu ukuthi bafuna ngoba urun ibusiness. Okay, ithi ngibe direct ne. Abantu bembathi kunendlela aba-approachana ngayo especially na umbethe ngendlela thizeni. Manje ngifuna ukudelelwa ke. Ukuthi ngibethe into encane ungangikhulumisi somar loso. Eva ngoko. So ngabona ukuthi doesn't kunokulokuthi ngiloko kosele ngikwate ngikhombisa ukuthi asina ngcono ngisuka. Ngoba ngirun ibusiness mara ngifuna ukukharameta abantu ngifuna and mara angiyithandi indlela ongi-approacha ngayo, you understand? So ithi sharp ithi ngingishiye nestrata ngiphume so yeah beyibanzinyanyana yona ngoba kosumncenge phela i-custom mara umuntu lode bekhuluma nami ngakhona ayikhona my brother iba professional eva ngoko manje ngabona ukuthi yazini sharp. Okay. So usuke emaqandeni ungena ku business amahable. Yeah. Ngiyiphi gap wayibonako lapho?
Yes. I-gap is in how? Kwenza njani ukuthi ungene ku-business yokuhirisa amahabli? Oh, njengoba ngitsho ukuthi ukujama endleleni nokha nangijiyela. Yeah. Yakhumbula? Yes. Naqala ama-mayonnaise nama-minestrone. Yes. Azange ngisathenga amaqanda ngitsho. Yes. Thank you. Manje-ke ngacabanga ihabli ukuthi habli Monday to Mondays yawa. When yazi guys ne. Yeah. Yabona iDinangwe. Dinangwe ngizohlala ngoba iDinangwe ngiyo eyangipha i-opportunity yokuthi ngirun ihabli rental ngathoma eDinangwe and ngayicabanga this week next week ngathenga amahabli. One thing about me into yangifikela ivekele because ngazitshela ukuthi you won't finish if you don't start. So into ukuthi ngizo ngiyazi ayibireke. Ngacabanga amahabli ivekele ngathenga chipa lokushembeka rusa sorry guys. Ngatumara saphucha ngayeDinangwe ngiphi opportunity. So kuhle ngasho ukuthi gap kukuloko ukuthi amaqanda lawa sekastaraha akasakhambi every day sekuyachisa. Yes. Then ngakhumbula ukuthi enye into ekhamba every day. Nanoma because notshwala ngibuseli mara etshwaleni ngizokuya ngitsho ngifuna imali. Mina I'm to work nina niyaspenda mina ngiyacollect. Exactly. Different. So ngizokuya because ngisemberegweni. Then that's when ngazirapela ukuthi okay pretty ibekela ama-moral ngazi ama-wati akho le ukuhamba uyogaya imali epub urun ihabli rental. Wow. So, how do you make money ngehabli rental? You need to have amahabli ayingaki for you to say, you see, i-business le ingangiphilisa. Okay. Yeah. Lapho yazimfase kuwe as a person ukuthi ngelanga ufuna ukuricha i-target yakho yimalini. Ngoba i-business nayo waba greedy. Ufana kuneyama ifane ngathi ukuthi ayifane yakho. Yes. Yami ngiyakuboleka. And kune possibility ukuthi bayebe ilahleke. So kumele ngizitshela ukuthi ngiyokubereka ngamahabli ayi-10 ngiyokwenza imali so ngoba nangingathi hayi ngifuna more than abe maningi agcwala iDinangwe lokho laba ngiyele 5 yazi ukuthi uluze imali. So you need to have wena iseyangawe ukuthi okay ngizitshelile ukuthi namhlanje or weekend le because mina bekunento lokuthi ayi mara ngizongibamba ikhonzi. Nginento lokuthi kunemali engirichako ngeweekend. Yes, that's vele true. bengijama khona lapho so ngiyazi ukuthi imali store kuhle ngibereka nga 7-10 bese Saturday Sunday weekend igcwele u-eta 2 mara ku-12 bengingadluli nakhona ku-12 bengifika ngama-event because angithi abantu bakho so uyabazi nendawo osebenzela kuyo so uyayazi and nebhizinisi le so uyibonile so bengi-check into ezifana nalezo that's why ngithi iyange-target yakho wena and nakhona depending on the line of business that you're doing. Yes. Because utsho wena ukuthi nangenza imali engaka ngimasweet. So nama-price musayahluka. Yablina. So, yeah. Ahluka kakhulu ngoba nginabanye ngadlala labo vane kumabhoza ama-customer shame. Kaba nomuntu asathi, ngupretty little ngithi yes, 5 clipper. Eva ngoko. Yes. Okay. Kuhle bekuyi-250 eDinangwe. Because bengicaleni bengingaberekisa amahabli adurako kanobutsho. Another thing, this is an advice to ama-business person. Now tell me business, you need to check the environment. You need to check your target market. Yes. You don't bring i-Senten emakhaya ufuna uzosicharge according to Senten angeke afford it. Yeah. You understand? Yeah. And in business, not that you settle for less, but ikhona into ongasebenza ngayo man. Nakuthi yehla ukuthi business le iphuthe especially nasathomako. Then phambi lapha khona ungathi ama price phezulu. Ufuna ube ukhona ukubabiza abantu aba mara kodwa ungazikhami khulu. You understand? Mara nakhona ngiyathi ukuthi it depend on the line of business because abantu bokudla nathi asifani. Bokudla yaluza ngoba every day uyapheka. Mina kamara ngingathengi ngijika namathulusi sami. Eva ngoko. Okay. So yeah, no Tommy business. You need to check abantu labo osama services lawo kibo. Ngoba angeke khonakala ukuthi ufuna ukusibhadelisa se-10 ngemzini. Hasidlala ngoba sinepangupangu ukuthi sizokuchiya sepangupangu. Bese awusign business or uyavala. You understand? Yes. So and nakhona into eniyokuluza. Ungazikhami khulu nawe. Like kunokuthi uluze imali udlalele la.
Yeah, the reason why I mentioned ukuthi ngathoma ngamahabla cheap bese ngagcina kuma Egyptian la bengiranela khona kune possibility ukuthi yetshiwe kune possibility ukuthi iphulwe also abantu bangemzini banamahabla abo shemsesi asidlali thina sayibhema ihabla 150 eva ngoku so wena nongaphethe ihabla kanokuthi batsho 500 uzoyibhema asidlala so ucheck into ezifana nalezo ukuthi indlela engiyokurana ngayo business le izoba accommodate abantu bamabana bazo afford ama services wami lana lento engithengisako bazo afford na you check, you don't just start a business. That's ama business amaningi bathomile sekhiyelwe ngoba wena ubone vision yokuthi ufuna ukuletha akusi wrong ukuza nento ezi top ngemakhaya ngemzini ungangizwa kumbi mara khumbula ukuthi abapretha abadlali sithi 1 + 1 is 4 uzayimbatha yena le so yeah, a business that's why but it's not for the weak and abantu basifundisa ukwenza ama research yazi na uthoma business you don't just start a business yenza research nangabe kunomuntu orana the same business go to them mangabe akekho greedy uzokubeka lapho nalapho ukuthi umuze umzimo ohlangabeza ufunde masumana usuke lindo nje uthome wena ibusiness ngoba yena abantu bayo so uthome ukwenza ama Habli rentals kuphi Edinang and then from lapho ngisephaphama nje onje usephaphama Papa and girl okay perfect so now so nesikhathi singangani sephaphama papa mangifike unyaka opheleleko ngoFebruary mara phaphama access business am ngiyasebenza bese ngine basic salary okay business ngifundisile ukuthi ishimampara week ngiyagowa yonke manje papa makubhedere ufuna upemile ufuna ngapemi ngiyahole vayengoko papa mangiyasebenza accepting wami okay bese wedinanga usawarana or ngilisile Dinango bengithe ngifuna ukuchiya umntwana ekhaya ngimfundise business ngoba ngifuna ukubuyela esikolweni angeke ngibe sestrategy niphilo bamboke so ngabona ukuthi akafani nami unfortunately mina ekhaya ngicolele shep uyahamula mina ngihamuli maybe ngikho mina ngabambelela for 4 years ibusiness yami lokhu ijamile ngenza imali yabo angisimuntu angihamula amahuku I'll say next like chess abo manje ngabona ngathi she's too exposed now and then ukuthi angikho eduze kwakhe seka free anyway mntwana manje usakhula manje ngiyabona ukuthi no ayimi mina bengithe ngiyamthatha ngimfaka lapha ngiyichiye naye manje eshimane etshwaleni kwamina nami ngisazifuna ngathi angikwazi ukuchiya umntwana ekhaya la so ngathi azosenzeni angichubeke mina ePhaphama ulise wena etshwaleni lapha nawe ukhona ukuchubeka ngempilo yakho bekuyinto le ukuthi ngimthethe ngamsetshwaleni ene ngimchiye etshwaleni apha so angamsusa ke so ngayistopa ke le Edinangwe okay so now kwaNdebele sesinendawo eziningi zokuzithabisa sinama DJs sinama MC kumuphi MC okukhambela phambili MC yes okukhambela phambili Likiza chess ngimthanda kakhulu into toilet ayinhlanhla baba kakhulu Likiza Likiza is my favorite, is my number one kibo bonke kwaNdebele usho 100%. Yazi bengimthanda khulu akasenze ngimkwatela yazi Madam MC une voice Madam MC uyamazi Umusa yes ngimkwatela like bege manje angisho ngoba impilo yayibona dishes yabo I'm happy mara khonwela lela phimbela indlela bekadenza ngayo ay manje ke bafika bolekiza afika lekiza indlondla ye toilet and then who's your best DJ ngifuna ukuthi DJ best DJ kwaNdebele okay no it's fine okay munye funa one ba khamba bobabili khamba be2 okay it's fine
usicova no-hydraulic. Ungusicova no-hydraulic. Ya, hayi ngibetha ngawo-ke laba. Yes, sir. Cova no-hydraulic, mara naniyazi. Ebayibethi namba yong. Yeah, your best event organizer? Usikhosana. Baba Sikhosana. Yeah. Ungumuphi? Fortune. Oh, yes. Yeah. Yes. Oh, okay. Yeah, I could say I look up to him. Na kokho kungizoba honest, kwenzeke by default. Mara ke now that sengilapho, Yeah. ngiqalelele kuye. Okay. So ePhaphama benenze i-event la nibiza abasingle, nibiza abaku complicated relationship. Konje ngibapha abanye benibabiza. Basho next time wenze ukuthi mina I'm a mother of one, I'm a mother of two, like No, mara it makes sense to could benze nje. Yes. We must know they must ngebundle know bethe it means ukuthi we are mothers. Sibo mana sinje. Yazenzani? Ithi ijoni nani ukuthi nginabantwana bathi nguyisela abantwana bathi with oh yes. Nangisafuna ukulala netlapha. Phela ibalance ukuthi nami nginabantwana bathathu ngazi ukuthi step mother. naboma uma umunye ule futhi nasihlanganako sihlangane sazi ukuthi nowucalileko ukuthi kusho ukuthi eblue le bathathu wena ene different mothers epinkana le awalwa kana litho uma yawa yona iyabuya ke season 2 nethi ngibuye ngilinde kule ngikutshela sethi World Cup. Yeah, World Cup play football. Yeah. Bocabangeni mapre bocabangeni So yakhamba njani event? Vele bekunabantu abambethe amabhande lawo. Waliwa musiyelo yaphela. Iyelo bengiyabanjani? Iyelo bengiyabanjani? Ngazi ngithi ngiyethu. Kuze 50%, kuze ngitheni ngini? Uthe 50% ukhona usibari, 50% uyatrial. Oh. That's why bengibethe 3. Wena? Yeah. Akho. Sorry. Hayi man, maski bengibethe blue, ngibethe libovu, cheli. Okay. It depending who's asking. Okay. O mathathu la njalo nawahlangene. Angibona umhlobo wami nangithi clubs, ngithi yellow. Ngithi adlala manongilwisa nomntwana. No mara elakhamba khulu ngelitheli. Elitheli belithi ukuthini? Mayempe kamule. Majazi. Abantu banabantu. Basho abantu bana. Raga sengini na unkulunkulu maru kasi 19. Uzimna ngabe sampora sitshele. Why? Awa. Tina sokhona right through abantu bami. Wow, my people. Wow. We Tina gani? Beyanu. Skipper. Phela sisihalela nini sifuna ukuthi nco ingoma zomathandana ku TikTok uzitrenda beziphele solo ayikho neyi1 ongayiberegisa nje kungena uMaqonda na muphi uqondana ini uzozihlekisa ngathi pretty no pretty mangifuna ukuhloba abantu bese eblue beyithi ukuthini yona iblue le bekuyi complicated yona bengayifuni mara abantu bangibanga no mara abantu bayihloka abantu baku-complicated yazi i-complicated la ngithandi ngimtshela futhi naku season 2 ucaca unomuntu or unamuntu no manje ujamo nabafuna ukuthi ungaqaqi ayidumza na izokuhamba yabona ngatsho ngathi nani enhle kuhle bered abantu zosithitha ngoba nangithi clubs mhlobo wami uthethwe nani kuhle so i-red beyijamela ukuthi taken yes red for danger manje u-taken bese uyahleka nalaba abanye hey ngizihlalele khoneni nazo ngazi so now wabonani ndajo yakhambela njani even thank you yes yabona le kamera besilo shemqhude manikini izindala zombili nikwazi ukusoma anisomi ngba umnyanya ngawenza seniyadlulana ena nabantu bengubo nabo ngiyabatshela ngithi nabona umhlobo wakho sudu kuphi nintombi besilele yo ngifika yabona ipapa mangendomba yakutshela mara nabo uyabo abo mabrada bambethe nje mara bakhulumisana bayasonkelana yabona lapha nangikwatisa shemba fana bafuna ukuthi konke yabona nje ngikwatile
because nithi ngenza event mara nisomani bebangasomani bebahlulana umuntu ungeza stroya ngani serious Yo, I wish we ngikhona yazi. ngivile emhlobeni nami ngimuntu engubo angazi ofrani that's why isithi ama-nails yabo usuyamrhwatha umuntu uyayibona igebhe okudlula ukuthi ungadlula laphela siphela phelile mara wenza ngathi ungusitufuze Udlwanyana apha so. wandamela ngakuye kancane cela ukudlula mhlamunye kuzathi nakuthi clubs nawo akubona Yothi kwenzakalani? angitshela amabhozi adlula mara la kufunanwa la mara mhlamunye kusizini 2 asikithi kuzoba bhetera ngoba kwani izulu enye into yamochako izulu yena ngithi uyazi umhlobo wakho kumele ubone usavela 13 boss Usavela. manje izulu malinako sihlangahlangena asibonani kuhle manje izulu nalingani mhlambe sokubonana sosomela na yeah zongilalisa ngenyawo yini okay Uthe 50% anginanyawo next. yeah uyazi nayo usatrayena mara ukhona mara usatrayena Okay. so now into acting le wayilisiswa yini ukukhuluma iqiniso angayilisi isikuni yes mara angeke ngithi umoya mwehla namkha ngalahlekela lithemba nangibona ukuthi angifuni ukuzwakala kumbi nangithi amandebele awusathiras hayi ningangizwa kumbi ne mara ngabona ukuthi ishazi na undebele ngathi kunzima ukufikelela ene mina ngingomunye walaba abafuna ukubalwa nabantu abakuthuthukisa isikhethu ingakho ku social media ngathi nangibona ukuthi iyangithanda social media angirage nesikhethu ngikhangise ibusiness ngikhangise nekhono lami mina ngintshela ukuthi ngiyazithengisa kusho yonke into engifuna ivele ebantwini kunokuthi nina nikhulume nizoyibona epage nami mina ngizoyenza so that's why sometimes ngithi ngathi ngiyahatsha inkathi ezinye ngiyalingisa inkathi ezinye ma hosting ngiyapromote so uyakuthanda ukurhatsha no mara okay Okay. sami yamandoza ngeke ngilunge sami yatsha awa Wazi ngani ukuthi kunabanye nokhulumako angakarwa ivoice engathi chile le. ngisho njalo mara nangithi ngingimandoza nenhleka Angisho sihlekisa ungavela uthi ngivele ngithi nginguquesta. Angeke uhleke. Sokuhleka. mfo to answer your question ngizithandela ukulingisa khulu angifuni ukukutshela ngiyabona ukulingisa ene nginendela ukuthi ngifuna ukulingisa ngesikhethu angifuni ukuthi ngithi nangifika abathi izulu sketches manje ngabona ukuthi ngathi kunzinyanyana man ngabona ukuthi hayi no uzimo nangabe uvumile khona nginande ngizama nabathi ama audition ngiyaya njengoba ngikutshela ukhena kangifunela kumthemba ngiyaya njalo mara yona ngayilisi isikuni net ukuthi ngiyariyada man yini into ekwenza ubone ngasuthi isitshaba samandebela sithathelwe ehloko ku industry le yezokulingisa ngiyoba mntanyana nazi ngingani nomandebele nazi ngiyithanda thank you yazi kuhle ngibona ngathi thina sisodwa ne asisekelani asithathani serious amandebele akusekela sewule na usathoma ukopa wenza una 2 likes wenza lo zamani yabo mara vele TV wena or mbathi ngubo lesinjani zobazi kuhle lapho manje ngathi inengi lethu abazikhakazisa ngobundebele babo abasithanda abasikhulumi that no posta ku TikTok ukhuluma isindebele ubona abantu bathi which language is this isikhethu ngathi asaziwa mara kuthiwa we have 11 official languages nabo buza ukuthi amandebele abuya kuphi Mpumalanga bathi are you from Nelspruit hayi khana saziwa na uyangizwisisa manje na uthi uyaqala mina ngokuya ngami ngathi ngithi esenza ukuthi kancane siyafaka ekutheni singathathwa serious ngoba ngathi kwathina sisithatha serious ngiba njani ngamahloni ngesikhethu ngiyaza mina ngoba ngimne ngingwakwanduli isula nsakasikhosana uma ngwasikhosana isula nsakwamthombeni ubaba ngwakwanduli isula nsakwamahlangu ngilindebele ehlaza babuya kwadlawulala anginakuthi ngingangithola ngikhuluma isiZulu ngiphutsha mina angifuni vele lengane ngizoyishaya ilahle isilodlelo sikama uyazi ukuthi isilodlelo shaya Silodlelo. laza ngithi mama brand ufuna usichaba matikari so asisithandi kwathina manje angifuni ukuyokusola abanye abantu lephezulu into le
isesengaphakathi kithi eMandebeleni ngiyacabanga ukuthi nasingazithatha serious thina vele sitshengisa ukuthi vele isindebele sisatha ngoba isindebele you don't necessarily have to wear isindebele uyakhona ukusiphila utshengisa ubandebele ukhulume uzwakala ukuthi uyindebele uyangizisa nento yokuthi basha amandebele akafunda kana style isindebele is becoming fashionable every day yes mara every day, yes. bazokuveza ubundebele babo nakutrenda munye TV okwanje manje ngiyacabanga ukuthi man angazi kuhle kuhle ngikuphendula ngithini ngoba njengoba ngikutshela ukuthi angikhona ukukuphendula ngikutshela ukuthi phezulu lapha sibetshwa yini angazi ngingathini nje mara ngikubonako kusesenento ezinengikhulu ekufuze sizilungise thina simandebele mhlawumnye nasingabambana sithandane sisithande nabo bazosirecognize babona ukuthi no man umhlobo lo ubambene uyayazi mhlawumbe into efuna bese siba nento zethu ke nathi yabona sinentori zesikhethu sinanani nje cala nasina I tell my story with Thando Mahlangu amandebele afikile ukhuphukile undebele bazosirecognize sizithengise thina remember mina ngikhuluma ngokuthengisa so angifuna ukuphendula into engazazi ezile phezulu mina inkingami lapha sakitha ukuthi kwathina ngathi ngathi sima gatekeeper yonke hey amandebele ngathi bona into yokuthi umunye nomunye uzasiphumelelele uyayifaka ngokuso uyokusebenzana nobani umunye nomunye uyazilwela so ngingakho siberekisa amafoni ethu ke thina nafuna njebe efonini no i-social media nakuvumile manje nayo fanele uyinikele lento ekubone ngayo yeah so now amathuba amaningi angaphakathi kwe-social media ngimaphi la ekufanele thina siwa-explore njengesitshaba samandebele mfo wona la ukuthi na uthole ithuba khuluma isikhethu man sithuthukise siphile tshengisa ukuzithanda ukuzikhakhazisa ungase ufuna njengoba ngitsho ufuna ukuveza ubundebele bakho nakutrenda umuntu sokosuba sikubona ukuthi hawa nawe wenza njaya ibalindebele fana enye into okay siyavuma uthanda isikhuwa mara kithi na usuke esikhuweni apho ubetha isikhethu manje so ngisonanda ikari yami and uthi yaqala ubetha ngo-level 7 ngesindebele esikolweni Thando you-understand represent nesikolo ngesindebele mara namhlanje sokhuluma isindebele so ku-social media yabo social media nje sekuyi-TV kwayona straight manje-ke nangabe ulindebele ufuna ukubona isindebele siphumelela phila isindebele uberekisa social media leyo uzigadangise ama-hashtag wesindebele sithegane mina ibile bengithi ama-content creator kwandebele ngathi singahlangana sibetha enye ibhomu sinabalingisi sinabarhatshi sinabavumi kune-event ezako yes hayi lapha vele angidlali vele nanoma ngeke kube sikhethu so ngoba kwandebele sinamapedi sinanani mara ya ngizonitshela so sibambaneni man mina ngiyazi mina ngifuna batsho i-content yakho ngizwa nokuthi uthini angifuni ukwazi net ngezwe isindebele bengiyalike ngiyareposta ukuthi utheni wathini na ukhuluma isindebele that's how much ngifuna ukuthi sisupportane ngakhona siza enye into esibulalisako iyangibhora kwenzeka umuntu wenza iphutha ku-social media kanenge ngileyo kubatha ingubo yesikhethu ngendlela engasingiyo kunokuthi silungisane kuhle sidregane ufuna ukufaka umnzunza ufuna ukufaka umanala wenzeni kanti ngingakudm dawa mara khaya uyachapha iphelele lapho why ngento ezihle astrigana strendisana why now poste into ehle abarishare njengamandebele khe mara wembathi ingubo lekumbi bayarishare hey nombuzo ngifuna ukubuza wona mara for ngikubuza wona ngileye content yakho mntwana Shuthi uthoma phasi uthathe incwadi ubhale ukuthi nje ngokubamba ibhodlelo le-black label camera number 1 sekhoneni camera number 3 yokujama lapha cause ngikutshelile ngithanda ngile ozenza khona umntwana uthi nakoti yeah nakoti wena every day uyathanda ukungithoma ungezi nemasukane nekhaya yini uyabhala phasi khona iqiniso okay okunengi khulukhulu leyo nabangathengi ke dinango nangibhorekileko ngiyacabanga ukuthi okusasa kuyokwenza so okay angiplani ngokuthi manje ngibe ngincame net kwafika i-idea nje
into eziningi zikhuluma nasengikhuluma amagama amaningi azifikela ngoba into njalo ezincane uba ngiswani lo uphi bangiswani yawize man izapha uzonghelebha la angiboni into njalo kuhle ni enhle magogo indaba yakho yokuthi ubiza umuntu ngathi awukholwa ukuthi uyamkela uyithathaphi nje ngihleli ne ngise toilet ngiyazikhulula ngibethi number 2 uyangibiza the next thing uzabe wena vele ungitshela ukuthi basho mina ngilokhu isitshethela njani angatshethela akusuwe ayikhona abantu yambiza umuntu lo so wena yathanda ubiza lo sulisi lwakho le ini ngingakubizi loso asungihlwabela bungathi wena faka la lisutshwa lobu faka la hawu uhlala uhamula lapha usenza ibrewery faka la hawu Oli, how? Steep take down. Ngizokufakela. How? Ngizokufakela mane. Mara wena. Ngifuna ukutshela lewani. Into kwethango ngawe ne. Inalithi awuyiboni. Inalithi awuyiboni school. Mali langana lithoma lichinga lithi. Uyabona yo. Ngabukola phasi. Hey. Phela mawena ehle ngizoyifaka jam. Ngizofana. Indaba le ifuna nali ngehlisa. Wena uyabona wena. Ele mawela lo. Yazi na jama ngisele. Amdlala takukhulu. Wena uyabona wena wena. Uyaloya ma. Yeah. Uyakhumbula kunerantabula ne sahlala emtsibhili. Ukuphakela amaplate amanye astreamline ebusuku silele. Uthi bacho nasingaphazamisa imithini uzosikhuphula. Uyakhumbula? Akhupha amehlo, uyakhumbula? Yeah. Wena bona makukonyana wena ucabanga ukuthi sibo John Cena asiboni ne ngibatshela laba bakho bezimva kwami ukuthi yay your mother is strong uyingozi denza khafar ne sidlule lapho wena wabula lubaba wena Jama, ngakhipha amehlo sakutshela. Ubulela ubaba ngoba ufuna ukusala levini. Yeah. Wabulala udadewabo ukhali ngoba unomona ngoba yena bamlobola ngamaBrahmane enkunzi wena timer la thatha iskiya ucabanga ukuthi lezonke nje angizazi ne because you think I'm stupid ne ma ngiyabona I see you Kekno I see you how yazazi indaba zakho ungwazi ukukhuluma nama mina ngilala nobetshayina nalithi inalithi into oyifaka emini awuboni mali kusasa labantu mana nguma sokuthini ehle gazini ngiyakhamba nalithi lezoyibona mangidakakhulu namhlanje ne ngibukhelele bonke phumile imali kanamabhosi ngiyabuya ngizokufakela nangibuyayo ngiyabuya ngizofakela wakhe wafa bangiswani vele khamba hawu
unginukusela ngesitshetshe vele khamba hawu uhlalele kuhlahlatha lapha ngitshela ukuthi basho ngibulela abantu bangabhubha ye ngathi ukuthi I'm a natural nginathuma natural I'm childish natural yabo ngizithandela bese ubacala ngemacada magarden bese ngapha iTV ukuthi ngingaluzi focus so nge-content yakho i-target audience yakho na uqala amahardini la ubona bobani ubona abantu abambethe njani young laba mama bengithenga baseza Jesa vele ngibona bami vele okay uyabona bese ngogogo ngibona umani vele yes bese ngomntwana loya vele ngibona lo fane ngimgwera lo fane ngimgwera ngakhona vele umbona njalo seka ukuthi video leyo ngileyo mntwana ngoba mina ene okhunye ne i-content amakusindo one ukuthi ngithi ngingugogo into ngifikela engqondweni ngithatha i-camera ngirecord ngihlala ngathi ngine-content bese leyo yokugcina ngithanda uma ihloko leyo Cynthia Nkosi ngehlizwa yo that one she was the best manje ikhono laman ngiyavuma asenayo mara nginelo ukuthi mana lokwazi ukufelela njalo manje bengitutsa ukuthi ngingakhona ukumlingisa na ngimthala ngehlizwa yami yonke manje njengoba ngisho ukuthi into engifikele engcondweni mina ngiyayenza nakusasa ngangithola kodwa sengibethe kuye mhlambi ngenza okhunye so yini into yak attractor namkhara yakwenza wathanda kakhulu uma uCynthia Nkosi she was a natural ne yazi umuntu ene amuhle isibhamu amuhle mara ngathi hlala kuhle achayile imotor muhle ya ene na uyako ngizokhuluma mara mothi umalo uyazisebenza na uzokuthi umabeka uyabona ukuthi hayi man bese lindebele yes uyalingisa ngiyayithanda indlela ngoba bekade khamba yedwa man ihona beyangalungisa omunye umuntu style dinana yena yedwa ene ngaqala nokuthi i-character like singibani nobani athi ukuthi hayi star yazi akusingibani nobani ongakhona ukwenza ngathi udakiwe mhlawumbe asingiyatholisa ukade usuthi so ngamthanda ene bekahlekisa ke natural yabona umuntu lo unjalo hayi ukuthi ikosele atshela ukuthi okay yenza ijoke le ikuye kuyarana engqondo na manje ngimthandisa kuloko so nongatholi opportunity ukuthi nasisi yakunikeza yona ulingise yena ngayidumuza mntwana ngiyapractice Monday to Monday vele ngalala nasiceda ukushuta ndiwe ngimthanda ngakhona nangaba ngisigudi ngakuse ngibe gooda no like weqele ngale guys samhloka udina dinana akhonakala yo masalisi akhonakala manje ya ngingayibamba ngezandla zombili okay mapre according to wena kwaNdebele ngubani umuntu ongamthatha umbeke top there uthi lo uyibambe ngesibhukwini when it comes to endweni zesiNdebele nama business akhona kwaNdebele Anozobathi magubhule magubhule njani azithi ukuthi uzanjani ne4way mara ukhamba nami ngikubambile yaphola moya mina njengoba kwabona umuntu oraga indwele mara at the same time uraga into ezinengi ngento eyi-1 ene zokuthi acala ziyaphumelela into luthuthukisa isikhethu ngesikhethu esa uphuthi ibhizinisi phezu kwalokho wafunda phezu kwalokho uyazithengisa mina ngiyamthanda kumuntu oberekisa izandla zakho zisebenzelayo manje kwathola ukuthi amani konke kuhlangene na njenginento lokuthi hayi mani ngathi asimthokozile for asimphuthi enough asimbone enough kumele hayi wayilevel wakhipha ingubo enye unayo na thana benginosipara and nje shemnizu kwabona kwabhala la ayinizumela isipara mina
Mara audition. Studza. Awu. Osolo dia audition. Awu. Manje thana bekakhona. Yeah. Vele bebokuthi nabathi ikhumbuza njani. Jesa. Ngoba kathando mahla. Kabomu. Yeah. Manje ngiyokuthi ngibethi ngoba jarara zake nje. Sindebele sesemhlanye. Awu. No mara thando mahlango. Eish. No ngithokoza kakhulu kwamamba. Basho magobholi kamheshe. Yeah, no ngithanda mahlango sisi. Na ngithokoza kakhulu kwamambala nanduli kutsho likhulu kimi lokho. Ibila ngazi nokuthi ngithini. Ngiyabona uyablasha. Yabona. Je. No mara mfo into ehle kumele yazi ukuzakhela igama akusilula manje. Yo. Uyibrand uyakhe uwedwa. Akusilula. Manje ngichazwa yini? Ithando mahlangu ayikakhonga ukuforced or ngokukhibelela. Umuntu usufocus enedeni nakhe wayiphutsha wakholelwa kuye wasebenza each and every day wawa patient naye uthando wenza uthando mahlangu akakaphutshwa ayithola ready made ayigove seyikhamba uthomelele yazi ubuhlungu bangakuthatha serious Yo. Yeah, that's right. hayi mara kumnandi yena se leveling yes so ube patient mfo No, yeah ngithokoza ungagive kakhulu up kwamambala. netvana ngirari phezulu nako kumara kuri no I out So now ngiba uzithengise kuma productions afuna abalingisa ngelimi lesindebele. I-camera ke ngiphi BA mabona? That one. okay izina ngingupretty wakwanduli ngine butango lokuba mlingisi bekodwa ke umlingisi wesindebele ngiyasithanda isikhethu ngifuna ukusithuthukisa ngiyabawa bona nami nisebenze nami ngaphandle kokufuna ukukhuphukisa isindebele ngiyacabanga ukuthi ikhono nginalo orhani maskini No, so ngiyabawa ngibabona nakunethuba ngizokuzama nami as much as ama-DM ama-busy mara ninande apha ngena ma khani komu ungacobisa ikotleleza ikotlelo sigcwele ikhwithi uyazipenda ma I have to be in Sandton in an hour so bengibuza bona uma angeza khona ukuthi azibuthelele zonke ngemplastikini ezinzima ayozilahla ngizokuthenga ezinye kusasa I promise because I have to leave this house in a few ngizokuladelwa ma ngibabona ukuthi uzilahle zonke inkotlelezo nempoto zakhona ngikuvukela eCarrot Boys ekseni please usihlola wakhe wafa atsho silabo malukazana or umuntu obona iplug ama-audition ngiyafisa ukuphumelela njengomlingisi. So bakuthola njani ama-social handle, emails and stuff? Ku-TikTok nginduli pretty, Facebook nduli pretty, Twitter nduli pretty. Jesa. Nduli pretty brand. So anginakuthi ngathi nduli pretty licious. Hey, MTN everywhere you go nduli pretty. Now Instagram mara ngikhona nduli pretty. Yes. Yeah. Ayivake ngoku. Ayivake ngoku. So Rothman, ikulumo esibe nayo no Pretty Nduli and your word of the day, what's your take? Well, yazi kube yi-podcast emnandi khulu namhlanje siyathokoza Pretty ukufika. Mina ke benginombuzo kodwa nanobuzile Uthi camera ihlala ilandela. Oh, camera. Lama i-camera. Sebenzisa i-camera and uyisebenzisa kuhle. U-editor ngubani ngoba ama-video akho clean, professional, mahle. Uyawa-edita namkho uyarecord uthi play stop. Live. Ukukhuluma iqiniso khulukhulu lawo nava nengilingisa asikho kangaka isidingo se-acting seyifoni quality bese nokuthi uyiposition kuhle ngaluzi focus jude iphelele lapho
bese la editwa kunani kina Jesa. For real? wena yes Aw. mina yabona nozinhle njengokunokufaka umntwana ekhaya izinhle ne naye futhi lo uwese uzinhle kunjaya so akunakuthi ungahlala uready umgadini ngoba unjaya so ukhona ukukhuluma into uthi isibara lebe ngaba icontent mus and nase uyokufuna ukuthatha ifone uthi akasafuni mara ukuthi kunecamera ihlala ihlela angeze kwakhonakala nethi ngesikhathi leso ingqondo mnayithi ngithi yawa anginamakhamera ngakini ngiberekisa ifoni no izindaba ezimnandi lezo engikutopako Thando's sisele endabeni yokuthi isindebele ligolide mfana omdala ngiyathokoza ukubona bodade abahle kangaka abafana noPretty abakholelwako ukuthi ungaphila ngesindebele lokho kukodwa kuyamkhuthaza nomntwana osekhaya pha ocabanga ukuthi kufanele mhlawumnye azi ilimi langaphetsheya lendlovukazi kudlwana ukudlula ilimi lebele ukuthi aphumelele. So ama productions wonke ambonileko ku podcast le ngiyakholwa ukuthi ke bazomlingelela bamnikele ithuba siyambawela ngaleyo ndlela ukuthi abamsize. Ngilokho bengikithi ngiphawule ngakho ngepodcast namhlanje phezulu kwalokho nendaba yebusiness inkare ekhulu kwamambala. Yes. Yeah, so ukudlulisa nje umlayezo kubomna kwethu abathengako khulukhulu nakubomma nabodadewethu abathengisako asibahlonipheni mani indlela esikhuluma ngayo nabo akusukuthi na umbone endleleni athengisa lapha sekufanele umnyaze umbone njengomuntu ohlage ekhulu ongamkhwela phezulu kwehloko mthathe njengomuntu unikele isithunzi simfaneleko begodu uhlangane naye ngento enihlanganisako kuyiproduct ayithengisako namkha iservice ayiphetheko ingasokhunye sihloniphane ekhulu kwamambala ngale kwalokho ke ngithanda ukuthi amezwi esingawanikela umbukeli wethu yonke into okufanele ukuthi ikuphumelelise ayisikude nawe ingaphakathi kuwe kuhlale phasi nje benesikhatshana uzisearch ukuthi ngaphakathi kwakho akunamakhono amangaki bekodwa ngiliphi othina ulenzako ungazizwa kubudisi ukulukhupha ngoba nakungilo lelo elizokuphilisa kodwa na wayokufuna into engekho ngaphakathi kuwe kuyokuba umsebenzi omkhulu ukuthi into leyo uyibambe uyenzisise ngoba fanele uyisebenze isikhathi eside ukuthi uyimaster kodwa na yonke into efanele ikuphumelelise uzimo wayifaka ngaphakathi kwethu wayithi pa yahlala. So umuthi womengu awufuni umengu ngaphandle umengu usuka emrabhini womuthi womengu bese kuvele isithelo esingumengu nathi lokho kuzosiphumelelisa kuvela ngaphakathi emrabhini yethu ukuthi kusiphumelelise ngilokho Thando's ngithi kancane ngaphakathi kwestory wethando mahlangu. Yes. Sithokoza kakhulu kwamambala Grootman. Namasuku ngaphambi kokuthi sivale nakamanzi. amangiselo ngikhumbuza Si sponsoriwe guys. My story with Thando Mahlangu sponsored by iPolar Stillwater. Iyatholakala lapha ku R573 before ufika ePolar Mall. Ngitsho Thando. Yeah. It's before ufika ePolar Mall. Kune container vele. Ubuhlobona la bungaphandle kwe container le. Sisela amanzi ahloliweko man. Nathi sihloliwe ngaphakathi. Nawe zitholele wakho ngitsho benje ngathi nje. Namhlanje noma prr uyokukhamba ne Ebakayolibona yonke ebakayolibona Nandruli nasi i6 ibizwa ke 6 pack ne? Yeah, i6 pack. Yeah, i6 pack akhole 6 pack. Yes. Ngibe nayo ngifane noTumi. Nasi 6 pack akho ebuya kwa Polar Stillwater bathi siyathokoza ukuthi uze lapha wenza isikhathi uzokuhlala nathi kuma story with Thando Mahlangu usitocela istory sakho uchaphuluke nombukeli osekhaya akwazi ukubukela istory sakho nasiya
Cause ngesikhethu vana sithi hey phola still Khola still. sithokozeni maka Akulele phezulu. La kumnano phezulu. ngithokozile khulu kwamambala. Ngiyathokoza khulu kwamambala. Namasuku sesisonga ke. Yes. Ongathini? Mina ngokuthoma bengazi ukuthi uPretty ke wathi uMapre yabona sele yangenela kaMapre uPretty ukuthi uthengisa amaqanda endleleni ne because ngikhumbula nangizokuthoma mina ivalo nokuthukwa like ukuthi ungathengisa imofaya imbereko imnengangaka ongayenza so nangiqala uMapre yamuhle kangaka ke wathengisa amaqanda hayi man guys asikimeni kamarunga thoma ngamatamati ayi10 or ayi12 eksala kube kunento oyenzileko akunamuntu okujaja kongulo ongacabangiko so Mapre mina I'm proud of you girl bengazi ukuthi uthome ebukhona mina ngikwazi so le angikwazi la on this level so uyangikhuthaza nami ukuthi ngiqhubeke la ngikhona I'm in a right lane mfana ngiyipush yes thokoze Thandos bakwethu sigadangisa eGood Life Studios emniningwana nasingaphasi nafuna ukuzokuhlala lapha nafuna ukufana nathi nafuna ukugadangisa ama-advert nafuna ukurhatsha uba ne-radio show sine studio semhatsho ngale ngaphasi ne-studio se-podcast Pretty Nduli ngikufisela ichudu uragele phambili endweni ozenzako uthuthukisa ilimi lesindebele ungene endweni ze-television ama-opportunity woke eze ngakuwe avele because ngiyacabanga ukuthi na ungavela kumabona kude bazokubona ukuthi amandebele mahle vele and for Sival Pretty sibathandi nabalandeli bakho ufuna sikukhumbule ngani sesivala njengabomu ngoba ngenza into eziningi mara ngobona umuntu nabakhulu abezemva kwami umuntu abakhona ukucalelela kuye kuthi ukuthi umuntu afunde ngebusiness kimi afunde ngempilo kimi ngithini ngibe umuntu angenza into eyi-one so angikhona ukuthi ngithi ngathi bangangikhumbula ngomuntu wehwebo namkha umlingisi ngoba kuhle ngimuntu ofuna ukukhuthaza abantu akhe kube umuntu mhlawumbe ke ngithi ufuna nomuntu ongacalelela kuye ngokwezehwebo Pretty Nduli uyamthola yes ngozokulingisa ukuthi ubani wathoma Pretty Nduli uyamthola njalo njalo ngazi kumahamaro futhani mara tumara so abafuna ukubona cobe weekend or during the week bakubona phi Papa and Girl eseMiliva A1 eTofontein yes ngikhona Friday to Sunday konje ama-social akathini bakulandela njani kuma-social media Nduli Pretty goke Facebook Twitter Instagram TikTok Nduli Pretty yes bakwethu ibizo lami nginguthando Mahlangu sigadangisela iGood Life Studios ningangilandela ke wonke ama-social media platform @Thando Mahlangu _ ningilandele nami ngizonilandela lami ibizo nginqobile ngokamasuku umntazana othengisa ku R573 endleleni Facebook Nqobile Masuku TikTok Nqobile Masuku Instagram Nqobile nofanezile Masuku ningakhohlwa sirecordela e-studio Intwana iGrootman ilfocus elbereke emhathweni kwekwezi FM ubuhlobo bona la betholakala kimi ku 079 084 7562 sivala ngokuthini uthini yena how it's a rap Thando Mahlangu ilizwi lesintu indodana yomhlabathi sithi khubeka ungaphela amandla amandebele azophumelela siyakukholwa Thando Mahlangu umvikeli wesiko umphakamisi welimi sifundise sikhumbule sithande esingikho isintu sethu siyaphila